toga, to je datum događaja toga, a precizno oko 13 sati tad granicu pređoše Hrvati. Adolf Andrić i Keškić Vejsile, predvodnici oružane sile, forsiraju planski prelaz Međe, sve do grupa oružana pređe. Kod Lovrenca Svetog u blizini skupiše se na jednoj ledini. Veli Adolf Vlasinović Mirku: sad ću, braćo, izvršit prozivku. Ja i Ambroz tu smo s vama oba, domovini vjerni smo do groba. Pa proziva Iliju Glavaša, što je treći na spisku se naša. Iz Lužana kod Skoplja grada, onaj žešći Hrvati
Stipe ljuba sodbu goj narodom, to je Hrvat u duši i tilu, dragovoljno odeo u gerilu. Spreman biše sebe žrtvovati, da Hrvatsku bogojno vrati. Kršan momak viteškoga stasa, sa Hrvatske rijeke Vrbasa. Onda dalje prozivka slijedi, pa Ilija Lovrić je posrijedi. Iz Varvara otpito me rame, ne boji se ni puške ni tkame. Kad su čuli za njegovo ime, cijela Rama ponosi se time. Među grupom ovih mučenika da imaju svoga predstavnika. Slijedi ime 13. mladića, Isovića Ivana Prlića. Mlado momče iz Ravne Bekije, nakon Ranka jačeg bilo nije. Pa Bekija na njeg je ponosna, iz Bekije niče Herceg Bosna. I odavno općina je ova, baš rasadnik hrabrih vitezova. 14. proziva mladića, po imenu Filipa Bešlića. Iz posluškog sela Rastovače, kao dijete nije zna da plače. Rasta usred posluškoga stjenja, di je Šimun čuvao poštenja. Pod posluškom na Bekijskom pragu, skinu s hrane Šiškić derviš Agu. A 15. Petar je Bakula, imal duše da za nje nije čula. Među svima on je bio dika, lik hrvatskog hrabrog bojovnika. Hrabrost mu je oružje najjače, iz posluške rodom Rastovače. Malo priča, ali puno radi, voliše ga i stari i mladi. Pod hrvatskim barjakom leprša, poskok ljuti iz posluškog krša. Ograđenik Čitlučka općina, dva je svoja tu imao sina. Pa spominjem 16. mladića, to je ime Vidaka Buntića. Što je pošaš Čitlučkog kamena, spreman dati glavu sa ramena. Samo da mu želja se ostvari, tu mu želju imaše i stari. Do
braća, najmlađi je među njima svima, 19 godina je ima. Svoju mladost odlučio dati, da slobodu dobiju Hrvati. Lutko biše rodom iz Litine, od Ljubuške ponosne općine. I na koncu šećer kažu stiže, zato ću vam opisat pobliže. Pavle Vegar zadnji čovjek bio, s njim prozivku Andrić završio. A australski časnik komandosa, ratnoga se nije bojaso